Osso buko, meka i sočna teleća kolenica koja će zadiviti vaše goste. Isperite meso pod mlazom hladne vode. Osušite krpom svaki komad mesa i dobro uvežite kanapom da se ne bi raspao tokom pripreme. Usolite meso sa svih strana. Potom pobiberite i utrljajte. Svaki komad mesa uvaljajte u brašno. Otresite višak brašna. U zagrejan tiganj nalijte maslinovo ulje. Komade mesa propržite sa svih strana da dobiju zlatnu koricu. Šargarepe isecite na tanke kolutiće. Sitno iseckajte ljubičasti luk. I usitnite čenove belog luka. Na istom ulju propržite luk, dodajte šargarepu i usitnjen beli luk. Nalijte belim vinom, izručite paradajz pelat i dodajte listove lovora. Mešajte i varjačom usitnite paradajz. Podmažite zemljanu posudu maslinovim uljem. I na dno složite propržene komade mesa. Prelijte sosom od povrća posolite i začinite po ukusu i nalijte supom. Krčkajte na 180 stepeni 2 sata. Poslužite sa pire krompirom ili kačamakom. Kašičicom izdubite srž iz kosti. Kompletan recept je u opisu. Za pripremu ovog recepta koristio sam zemljani sač za 8 do 10 osoba. Voleo bih da čujem vaše mišljenje o receptu u komentarima. Ne zaboravite da zapratite moj kanal kako biste bili u toku sa budućim receptima za jela iz zemljanog posuđa.